Teodor Švabić je nagrađeni učenik školskog konkursa na temu Orhideja. Njemu je nagradu dodelila porodica Miloša Simića, nekadašnjeg učenika škole, koji je preminuo nakon teške bolesti. Izložba se organizuje kao podsjetnik na njegov talenat i humanost. Hol škole primenjenih umetnosti ispunjen je orhidejama. Rađene u više tehnika, a pristigle na konkurs koji se već nekoliko godina organizuje. Svaku školsku godinu počinjemo sa izložbom posvećenom našem bivšem učeniku Milošu Simiću i deca praktično počinju rad tom temom. Ove godine je bila orhideja i vrlo inspirativna. Prispelo je veliki broj radova, raznih tehnika. Deca su baš pokazala svoju i kreativnost i talenat na ovim radovima. Školski žiri je pregledao pristigle radovi i jednoglasno odlučio da nagradu ove godine dobije Teodor Švabić. Njegov rad istakao se kreativnošću i tehničkom preciznošću. Teodor je jedan vredan, talentovan i posvećen učenik i taj njegov trud višegodišnji se isplatio na ovoj izložbi. Koje su to tehnike zastupljene kod ovih orhideja koje vidimo na ovoj izložbi? Tehnike su najraznovrsnije, od osnovnih crtačkih tehnika, slikarskih, kolaž je prisutan, razni kao skulpturice, 3D radovi, od te grafičke animacije. Mislim, svaki smer je u svom domenu i svom mediju pokazao temu. Porodica Miloša Simića, nekadašnjeg učenika ove škole, kao i prethodnih godina, dodelila je nagradu u znak podrške mladim umetnicima. Miloš je u školi ostavio neizbrisiv trag, a njegov život i stvaralaštvo su inspiracija učenicima i danas. Došlo mi je neočekivano, pošto dosta drugih učenika su se potrudili i bilo je dobrih i slika. Ja sam bio odlučio da uradim crtež u strip stilu, da nekako da se izdvoje rad. Nije mi bilo očekivano, ali sam imao dosta i podrške i od odeljenja i od nastavnika. Veliki broj radova, da li je ova orhideja bila inspiracija učenicima od 1. do 4. godine koji su uzeli učešće na konkursu? Pa jeste, imalo je dosta različitih stilova, slika, crteža. Miloš Simić je pre nekoliko godina izgubio borbu sa teškom bolešću. Još kao dete učestvovao je u volonterskim aktivnostima na Čivijaškom karnevalu, zbog čega se izložba organizuje u vreme ove manifestacije. Postavka podsjeća da talenat i kreativnost mladih zaslužuju podršku i priznanje, ali i da se sećamo onih koji su svojim radom i životom ostavili trag u zajednici.